na yesa baby mu so a yene Samuel Inkoom same Black Stars player na obo kotokoso ono so launch ni football agency ewo enkran 28 October ono so oba ya oba besre yewura nsam hira ansa na watimi launch ni program no na owia ni nyina aka abom na emwa bi ebetimi aboa na de aboa kotokoso na yenya mbabunu ni atete wo mo de ayetim no nearby your name McDonald's for one penny for coach the graft and Ghana University coach the graft and Ghana University Sports Association for one penny for and Emmanuel Samuel Inkoom our no so be launching the program also by an account nearby wadaroma yekuta ensem snap pentunsia ayedibreura na odi agina dai mira misu ebru se de Otumfuo ni afre ne se no wadaroma ogina hanu mo a nana sema ne se Ghana University a omo sports so omo ne McDonald adumaku omo kan bom so mo be ye akansie ewo miamia edunsia ewo ball akansie ho no na wadarma wa utim kotoko nso de omu akobata eho said the omu ye no omu so benyamu emfaso bi wadarma omu se kansie no omu besi bi won kran tamale omu no omu wi afana no de kumase eno omu beba abebo no wadarma eno ene omu so omu pa hontoma omu timi mfansie na nyame adom a osumi mu de toso de no so ena omu belanche omuntimi enye wabra yemo amane omo ba de omo hodi acho na omo kwa na ohire omo ade omo bebi aso atimi aye kama afi wa ona na Samuel Inkoom ana obo kotoko sanso bo Black Stars adarma ono nso so ese bosumi ebisimu de to so odi onu nwotwe ono nso aye ni dwumadi ni hihye ya onso bepa hontoma ofa akwanya so no no abedi ade no adarma oba wadene di akiro no aba abeje onchen hira ene afutuo se de be ya de oye bia nso ebe nkoso no ene ndo muka bom so no dibedia de um ba ya broninsa pentunsia yo no dibedia de na ebru Otumfuo do mase papa nanano omen principals for ye play one man ye principals for ye Come on.